Besia so do stage bia question obia bi sound that be na bawai that be na bawai that be na bawai menyifo bebre na ntumi enkwa aware mu. Now before you realize now they are already engaging in bringing up children. Yankopon ka say obeye bema wo se so boafo. Yeah. E de amaw. Enti me se so boafo ma hu. Me no pese ye ware. Enti kakra na wo no, me se so boafo no. Fabua na ye ware. Na today I have a fancy YouTube na ya bodwendwe na abrabo ne monsam nye da bia na obeye entertainment sometimes in some bi or ye life related ihe ya abrabo m ye ho sansam na na oyede ye tum ye dwendwe ne ho nti nde me wo gentlemen to be was studio ha obani nyimzi pa wa abrabo ma them get some plenty nti me you want about to train komo about in some bi oyo kodo wo ye mantem and then ya jobia na adwenche benyin dunin fibida we all expect him to get married but see so the stage bia question obia bi sound that be na bawai that be na bawai that be na bawai na mpani pin no ya na bet ina waso benyin bi akaji loan oda awar minimo obi okaji loan oda ware ya awari na egu but still ogudu utie loan ka onam da mi sentry ni nti oba bi wo ho a on contribute hwe ne za anyi de sebe oda na ya so na oda kwa awar ofa hwe nko obi wo ho feel there na se oba no so contribute a quarter in her marriage omo oye more responsible na olempre awal gu huntam there sabi awuso ba na akaji loan na musu benyini akaji loan ne yeta awai ne mu na se bibia anya olempre de yengu aware ne ntam because nyim de igu aware ne mpo a e waka bi abotua na menyim mpanyimfo yi bedidi da mo nkomoyina obi a che na adwe na wo so afamu aba na esua bi mpanyimfo mo wana akwa aba Eja ni abokoze Jana nyamiase na obi a resho first time no obepe do ogbo muzin na awuzin ne ye Efreme Foster. Yeah. Izina obi ezin mu anya. Yes. Foster. Aye. Yeja. Yeah. Oze Pacho friend Henry KGB. Henry. Pacho you. Eja Henry in Eja. Okay, ETF for friend me park out to the rich. Able to my friend all be lie. Na today I have a fancy YouTube na ya bodwendwe na abrabo ne monsam nye da bia na obeye entertainment sometimes in some bi or ho ye life related ihe ya abrabo m ye ho sansam na na oyede ye tum ye dwendwe ne ho nti nde me wo gentlemen to be was studio ha obani nyimzi pa wa abrabo ma them get some plenty nti me you want about to train komo about in some bi oyo kodo wo ye mantem and then ya jobia na adwenche benyin dunin fibida we all expect him to get married but see so the stage bia question obia bi sound that be na bawai that be na bawai that be na bawai na mpani pin no ya na bet ina waso benyin bi akaji loan oda awar minimo obi okaji loan oda ware ya awari na egu but still ogudu utie loan ka onam da mi sentry ni nti oba bi wo ho a on contribute hwe ne za anyi de sebe oda na ya so na oda kwa awar ofa hwe nko obi wo ho feel there na se oba no so contribute a quarter in her marriage omo oye more responsible na olempre awal gu huntam there sabi awuso ba na akaji loan na musu benyini akaji loan ne yeta awai ne mu na se bibia anya olempre de yengu aware ne ntam because nyim de igu aware ne mpo a e waka bi abotua na menyim mpanyimfo yi bedidi da mo nkomoyina obi a che na adwe na wo so afamu aba na esua bi mpanyimfo mo wana akwa aba Eja ni abokoze Jana nyamiase na
Obi are show first time no be pedo obo wuzin. Na wuzin ni ye. A friend Foster. Foster. Yeah. Is now obi ezin mu ayan. Yes. Foster. Yeja. Yeah. O say But your friend me Henry KGB. Henry. But you. Eja Henry in Eja Foster. Na Eja Henry mi bisa wa na chede. Obi so bepe we hu background kakra dey obi or be able to free oye be adwume. Obi o be ka che nyimpa na la ono na la onwale ya na de onyima we na de o de no no ba kai awa esa. Ba ma ye background kakra bi o de mi dwumezi na ezi sofo But you be a gospel artist and then a minister of the gospel. My brother was say, but I see the brain. That chair was her for them with tea for us. Sunny American kind of. May yourself for. It's not to me, so. You go so okay. I'm saying I'm back or the computer. You go so, say, maybe I do the sign of appear on it. But why am come here easy in the up and our nin shima feel there oba also boa another support the marriage financially we are mekane say eye se oba wa hu bema anase bema abehu na munyina maka mutia bom na udi usika oh ahwe bema na odon boni bia ni ho anase bibia nsi ho kwan se oh ohene ni wo bibi kakra wo ho sani bible kasa tie dwama mo ene medo ade ese na no yemfa ensha ware no boni bia ni ho sa se wodi usika bema se onfa ware dabi boni bia ni ho ena ayana yewo perception bi wo ye tiri bi se aware na ye kɔ mpanifo ka se bi se yesi unya ade a fabrafie nyanya kawoza unya kadia fama bema fama okunye fi ena saa so na wo sika wo hode a fama abrante na wo hunu no fa nwara wo obi so be bi se de be yina la na dinis kampoli bo wore no mpo no mbuta na wo ba ya asesa skedo mfanyo ho aza na de it's abua ne de bia was want to equal like 3 now to 1 no so to 2 people feel that when you support men now warawa the respect no will form because we feel they are desperate on say obi sam question bi say asori ama meka che say enye omunyina it's the same thing and abema so betimi di nisika ware oba na oba no so emfo obuo ma no enti se udi usika emma bema se bema epese ya ware bia ya twempra odu no in fact mahu mete wase ye mepe no uye ma me enti de ni si hu kwan se kakra na wo ode bua bema papa marka nyene ya adwena de besia diniska diba me benyi do onfon ware anaka se debi ebanta yenti American sane say fitiwi ase abodi ase nankopon bo ne menyina we bo ni pa wie no oye nhihye efa ware ho na tetefo na yambeto won na ya twere tu ho ma yeso ya bekan ana ye di ho adanse ne no wo kwan a wo fa so agya ware na nyame asem kan wo Proverbs humanum ana se kwan a ewo se aware eba so abrabo ye hyehyeye nyankopon asem se fa dwuma wo baabi na ye wasase so kuafa na si vie enti na che se onyankopon aye benyi se ewo se oye well prepared before engaging in marriage because there are a lot of responsibilities attached to marriage. And that responsibility, the majority must be, bear by the man. Until me feel say, na no currently say benyi and oya humboa eko jaware ba na nidie eba ware no. So yehwe ye ja eba bra or suma
ne akwa sɛ ɔnkɔfɛ ɔyere ma ne ba Isaac no wamfa nsampa ne kɔɛ ɔboa no ho ɛde sie nti ɔkɔɛ no wankɔgye hwee firi fie hɔ mpagya wɔte aseɛ ɛtane sɛ onyankopɔn sɛ I will make a help meet for Adam means ɔbaa there are other helps that will go on in the house which will be her responsibility as a wife nti aware no mfiti ase de ɛwɔ sɛ benyin wogyina wo nan so na wotumi ɛyɛ asɛdeɛ biara ne ɛfrɛ no marriage rights. Yes. But engine to me there, mpempendo ye do abrabomen. Aware no ho kaw and obi bawara. Less what the ban nanka san oto akoma. Iye listing if you are catering service, decoration. Waraka ha yo binika wala people hotel asabe wabeda we siesie won ho na asodze ne nyinara wodzibogwa wo benyin ne don. Don't you think that okahoma say benyin ware wo wie no de wo kwasi fie a na sadama kawo nyina gu no da another he has so much debt on him a bibi kakra bi pe na nani bra boba no do engine tum de onam de what's asudzi ni nyina what's egu benyin no do ntina da me nsamsam no sisi a yeah me can say to an extent no kware because aware nipa menyifo bebre na ntumi enkwa aware mu now before you realize now they are already engaging in bringing up children. Are you seeing it? Yeah. All because of the amount involved in getting a wife by family people. Inti emma etodi bi emma benyine hu no se sema metimisika dodo se ekoware obafi dia na ma pedi esese wo ye mame wo ye mame a it trigger anger into the marriage. Inti kotosira yede betu awofo anim ene se wo se wo hwe ebododo a wode to wona ware won emaso e de ma ware he beje di de ebono mom nsisi akoye de petrol debia na orokoso debia na orokoso so sisi awon kotosira de mo woni minji nzi do be ye adwuma because debia warutum enti aba kwan na ose de yafa do ma afana nyina wotum tena asomdwe em say you can worry enye obakofo ana from one family and worry abusua ben no and worry nti wo se abusua ni nyina adwene kro ewo anamo a omoba no because marriage is an education or an institution that has no graduation. Nti afina afan baako ene afan foforo beba be created their own institution to bring up a new family or a new generation to suit the creation of God. Nti ye gusori kan say there should be a collaboration between both families and dialogue. Say ye hwe ye man won ahoden ana obra won bebo won anim no eye obra involve a lot of cost or risk is also waiting for marriage. Every marriage has risk to go through. Matt American as brother Nasam Orikin before I will reply in za mapeda makende ebahwe ye wara most of the unnecessary demands of mbesiafu won nchen menimbesia bia flower obekita mpon oma wakra wa abuchi da won fambra nya da waye bi wo gan no so we hu bi online ona na ope enti ahwe da menyama nyina pressure nyina na se oba no odidame edwuma ni nyina rema benyina no kom nkobo a
Ebebu say entina emma say ya warrior enne aware ntimi nyina because be ma no pressure ono ankasa ye de ato no so no nti obabedru fie pa obehu na fe bibi kitwa bi pe na but say ye na oba timi contribute na o ka sem bi Yankopon ka say obeye be ma wo se so boafo e de ama wo nti me se so boafo ma hu me no pese ye ware nti kakra na wo no me se so boafo no fa na ye ware ana me de mi hu ni se Africa pe ana sa ne ma no akwa chenchene nchan ye de bed ne kokoto be ma so no nkwa fa ni sika enkonkoye me obi kan bi kire me ka kire ni me ware me ka kire massive plane se ase afeni ye kokobo bra ntiti sa ne ma na mo hwehwe dia ma ye se ase se ehia buffet ye nye se ono konkrofo de asuatra suatra eno na ekili aware bebre enti me se wo yoba na se wo kita usika se wo pese be man unim se wo do no ho ade a fa usika na bo an ne enware na sane a wo pe no ye nya ne sa Oni no ho asamanyen sepes chinchin so chin pepimpi popo pe yirama flower e pe bridesmaid 40 eba sison 60 nyana ho dwete man for when you want to bring in do na me bread you reckon ya don komode be sia but answer ya bokon ye beje wo final words e wo bibi ka for da monkomu ho a okay na etiefo so one forwarding fungu comment section ase all right let me say menua be ma o kan sembi e na mpese me tipu in kakransa na me de masema be wie okay and say onyankopon kan say obebo obinyin na boafo ma no aboafo no nya ma afie onkofa aboafo no mai wo so boafo no nya expenses wo wo ho aho enti ye wo nhyehyeye a eda ho which we have to follow. Then the rest will follow by itself. Oba efia na amwai fufuro bi e wo hobby ano. Na what to aso ma fie no ana abusua na agina. But I mean you be me wanu ye pa mama. Na dabi o boafo no. Empo Abraham esma na ko ano se onkonko pa yire mre friend say ne ba Isaac. Okọ ye no. Akwa no edi bibi or request bibi say sa oba we oba na mehia no ma mi hu sa sign we wona ho oba de sanzuo ma no no ye ndata mpacho no watua ditisuka unya mfa ne ko hu na busiafo krampo ensuo ne hu ho na okokoto no no a wo sere ne nsuo ma no mpacho anya mo wane bi ma meka bibi na wi abam before mpo ya benyina na oba no obanante wedum pempen do a osada waware ina benyin bi wo ha ka wa abo wo ba no unim ma men ka se mekire aya na asofo aya ye kan bibi se ye ntwempena ni wa kwakwa wura ware pepacho enya nokre sofo bia ni ho fa na yire okwan ho na ohu na apre but nda na mamo wanyi wona nda but obotuma atwempena empena atwe ho enti mu twempena no wahu no but mamo wanya na nda yi anu de eni ho se o do beda ina dis put that so our friend na was say you know nhwama down na otwetwe no dey na le twempene okafa wo seretoma see me say asem we ya making a lot of people when they agree oh yes but eni ho se me hia oba wo kwan ho me hu no na oba yi yankonkwa ware na bi enti wafa na wo study no oh oba wo ya adwuma ben oh miss me adwuma okay say ni e pese ye okay ni odo ni misika no enso oh me wakakra ho nti fa kakra bra me so me fa kakra bra yeah ana kura say oh mama sai check ma esa pa be ma no obu oba na bebre nti say nyame be yam adom na say mutimi drum pempenso obi a mutimi say
your friend is saying Obeko busiani entimi ma aware no because onim dia hyase no oba no ye ma no yate yambre no koma ye wo final words no so man no final words ye meka kire awofo ane abatan a nyame adum wache wo mma a wo mma na duru aware emfie so no enyema bi wo hɔ a yama na mrafom ana minua ma no so a omo pese omo ware enu nti na wa study be ma no so won kunu se be ma we obeboa wo sa adwe na wo di hye wotrim se aware na me kɔ no me kwa kɔpɛ bibi abafie yen kɔ ware nkɔpɛ bibi mafie aware yen kɔ se ye kwa kɔfa bibi e de abafie no omunyi sa ade ne mfiri omutrim na se omunyi sa ade ne mfiri omutrim na se wodo edi kan wo aware ne mu a aware ne ebegina Amino, now no see Papa. You so last words in just 1 minute. Yeah, okay. Every say, say you be kwakufa oba abefi. Na ya no hade fefe. Na omo bebo ebusi ya efe. Na ne nyina ne say, o ya homboa se benyin koje oyere bafie ansana moa bia wo hobia no wode abo ampa se efe ne den Isaac ne yere a okofa no oboa no opemu ema no de nsu numi nanso it is not in terms of cost in terms of money a service so we do about it there I was say UDBB is an exchange and that exchange have to come from your effort as a man and no never ma ebusua no so di obuneli di amawo na oyere no so daachi na se ebia ahode ne benyina ahode ne kofemo a na orebo a batot mazi oren fi fende oyawmo enka se mina mebu a ware afi so ho akiro sa me san bebo a debi so me nkranhya sem kakra me de ma anase me futu kakra me de ma awofo no so se omungo onsem na emayo no so omuba na omubre wo ho ase entena aware no mu na yenyina work together na marriage no ntumi nyina nyame hyiram Piao tefu say etin hana na chere oye your brother Henry na brother Foster right yes and I want to train nkomwe afomu adwen wo so e wo ho kwan na be chere wa adwen wo comment section no na dwumezi emi oye pack out to the rich and amazing ho chia me oye okomshen Elijah gina machine echi or switch also ye DP work producer extraordinary odusubu echi wo Mr Voltage ya crowd my yat work and I also adwen chere wo for the asabi